ZPM Legislature Party Deputy Leader Puvanlal Hlanan maso na tituan optu an huat ber tur chu eiruk na ani ati nimina ZPM Party chung in khoma azol not one bial to MLA ni bok Puvanlal Hlana hian tun nai mai thing sul thlia uaimero rel in khom chuan nasale zwala eiruk na dawan remti a Presbytery in khom puya po eiruk na daw chu thurel poi mota kani to a hetianga eiruk dawangai tamai hi Christian State tan chuan thil du om anishan lauti asoi Pulhana chuan eiruk na daw turin lokayuk ta an nei chunga thu boy chui tu tur investigating agency ero an nei lo te chu thilin me lo takani atia fourth grade paper honle nuai zatel eiruk chu ain ang theilawa sajumei hitan bun theiania eiruk na chu re bun thei ani te soin kong chiate eng chiate school building chiate sarkar na thokle pension hlo lak theilo te chu eiruk na wangani ti mipuiten an shia ta trol te asoi Nakuma MLA in Thampui nei huna Chief Minister candidate Pathuman Omdon nia alan tho soin ZPM Legislature Party Deputy Leader chuan Chief Minister Nilai Puzoram thanga chanchin chu an sheveka sikul no pang exam chana an boy pui tok vela pulaso ta po ai ruk na shia tur omlo ma se thadlo theilo na bom akhung khom tur te enin mi pui ta ngai angam lo ni ina soya ZPM in Chief Minister atan an zor pulal do omatsu MZP in eiru lo bera an thana ne thung te soi Inkomi ZPM consultant PW Chuan Oman Akai Shuayani